Yes, yavuze leta rero izo ndege mubona niza Felix Tshisekedi ari kurandinga aho i Washington DC, aho tugiye kurebera hamwe umuhango ko wagenze. Ubwo rero muri rusange murabona kuntu bari bamugaragiye cyane, ariko turibaza se amasezerano arasinywa hagati ya leta y'u Rwanda ndetse na leta ya Kongo, cyangwa se hari ikindi kiri buze kuvukamo? Ese amasezerano ukateganywa leta y'u Rwanda irayemera? Ese amasezerano ukateganywa leta ya Kongo ariyo Felix Tshisekedi barabyemera, cyangwa se haraza kuba ikindi tutakekaga? Aha ni ku Nzozi TV 1, urakora subscribe, ukoresha ukora like, naho mukanya. Nkuko twabibabwiraga rero, tugarutse muri studio za Nzozi TV 1, aho twakomeje kwereka uburyo umuhango w'amasezerano y'amahoro hagati ya leta y'u Rwanda ndetse na RDC rwose urabona ko urimbanije. Ahangaha Felix Tshisekedi yaramaze kugera i Washington, bari kumwakira, urabona ko byari bishyushye. Ubwo rero twakubwiye ko mbere yabo hari hageze perezida w'u Burundi ndetse perezida w'u Rwanda nawe arahagera. Ubwo rero ni ibintu bikomeye cyane, ni umuhango ushyushye cyane, abantu bose bategeranyije amatsiko. Dore urabona perezida w'u Rwanda rero nawe yarahageze rwose bishyushye kandi bimeze neza. Perezida w'u Rwanda nawe yarahageze neza mu ikoti ry'umukara riteye amabengeza, rwose yari yambaye kinyamerika, urabona ko hari haba hakonje. Perezida w'u Rwanda rwose mu ikoti ry'umukara kandi ubona yabukereye, yiteguye gusinya amasezerano y'amahoro. Muramubona rwose aho ni Washington, umusaza yarahageze nawe yabukereye mu kamwenyu kenshi keza cyane. Perezida w'u Rwanda muramubona cyane rwose, nawe ntawamutanga. Ibendera ry'u Rwanda ryazamuwe cyane hejuru cyane. Yes, ahangaha rero ni ku Nzozi TV 1, nkuko rero mubisanzwe mubizi. Ahangaha ejo twabagezagaho uburyo Ndayishimiye yamaze gutumirwa i Washington mu biganiro by'amahoro hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahangaha rero tugarutse tukubwira uko gahunda y'umunsi iteye. Ahangaha rero bamaze kugerayo, Perezida Paul Kagame yamaze kugerayo ndetse Tshisekedi yamaze kugerayo, Ndayishimiye nawe munazi ko yabanje kugerayo mbere yabo. Ubwo rero n'abandi bakuru b'ibihugu batumiwe bamaze kugerayo. Ubwo rero uyu muhango uko uteye na gahunda uko iteye, haza kubaho mu masaha 4 saa 5 i Washington. Ikiganiro kiraba gitangiye. Ubwo rero kuri ya masaha y'i Kigali nimugoroba, nibwo ngira saa 11 nibwo ikiganiro kibe gitangiye, biraba biri hagati biri kuba rwose. Ubwo rero uko gahunda iteye inzozi.com hamwe na Inzozi TV 1 bagerageje gukusanya uburyo babagezaho amakuru 5 kuri 5 nkuko bari babibijeje. Inzozi rero yamashe kumenya bimwe muri bikubiye muri ibyo biganiro, aho ibiganiro ku muri buze kuba biteye. Trump araza kwikubitiro, arabona na perezida w'u Rwanda Paul Kagame, aho bari bwinjane muri Oval Office, aho ni muri Maison Blanche cyangwa se White House. Baraza kugirana ikiganiro kigera ku minota 10. Nibamara kugirana ikiganiro cy'iminota 10, ubwo Perezida Kagame arabaherekejwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda. Noneho haze gukurikiraho Felix Tshisekedi nawe aherekejwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo ariwe Kayikwamba. murabazi ko bari baragiranye amasezerano, bari basinye ku masezerano ya Washington abanziriza cyangwa se imbanziriza mushinga yari bagiranye na Donald Trump.
Donald Trump rero yari yabasinyishije amasezerano, abari bayasinye bari ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi, ubwo hari u Rwanda ndetse n'uwa Kongo. Ubwo rero niko ibiganiro byateganijwe, biravuga ko abo bagomba kwinjira baherekeje abaperezida b'ibihugu chef d'etat, baraza kwinjira baherekeranije cyangwa se babagaragiye. Aho rero turaza gukomeza kubagezaho byinshi bitandukanye. Nyuma yabo rero bamaze gukorana ibiganiro nk'uko biteganijwe nyine, ubwo noneho baraza kwinjirana bombi, ahita kugira ikiganiro aho bari buze kwinjirana bombi. Aya makuru rero wayasanga ku binyamakuru byinshi nko ku gihe.com ndetse n'ibindi binyamakuru byo mu Rwanda cyangwa se iby'amahanga. Noneho baje kwinjirana bombi, baje kwinjira bakorana ibiganiro. None hari batatu: Felix Tshisekedi, Paul Kagame ndetse na Trump. Noneho nyuma nibamara gukorana ibiganiro baraza gukurikizaho indi mihango nko kujya gushyira impapuro ahabigenewe. Ubwo byose rero murabisanga ku gihe.com. ubwo rero ibinyamakuru uko cyangwa se abanyamakuru uko bahatubereye rwose, n'Inzozi TV1 nayo yahabaye. Ubwo rero turakomeza tubagezeho 5/5 ibigize ibyo biganiro, icyo bapfundikiyeho natwe turahakubereye. Ubwo rero ku isaha ya 11 rwose turaba natwe tuhabaye nk'Inzozi TV1. Inzozi TV1 turaba tuhakubereye tukugezaho ibiganiro cyangwa se amasezerano, ugakomeza kugenda. Ibyo twakubwiraga ko aba bantu rwose ari byiza kuba bahuye kuri iyi saha no kuri uyu munota. Turaza gukomeza kuganirira byiza cyane ibive muri biganiro, haba gukorana mu ntoki bashekinga ibiganza, biraba ari umunsi babyise ngo n'ibiganiro by'amateka hagati ya Trump ndetse na leta ebyiri, Kongo ndetse n'u Rwanda. Aha rero ntabwo tuzi bakomeje bavuga ukuntu biri buze kugenda, no kuvuga ngo ayo masezerano arabera hagati y'abaperezida 8 ari nk'abahamya b'ayo masezerano. Abaperezida rero bavuzemo ko bari kuze kuba ari 8 ndetse na perezida wa 9 ari wo muhuza Donald Trump ariwe urubuze kuba abahuza cyangwa se abasinyisha ayo masezerano. ubwo barabara abaperezida 9 ndetse n'abandi. ubwo rero abo baperezida 9 harimo wa Kenya, hakabamo wa Togo, Angola, Emir, Qatar, leta zimwe ndetse na leta zimwe z'abira bihugu bivuga Icyarabu, ndetse haza kuba perezida Museveni, haraza kuba w'u Burundi, haraza kuba n'abandi baperezida batandukanye, ariko ntabwo tuzi neza niba perezida Museveni ari buze kuba ahatubereye cyangwa se ahari, cyangwa se niba ari bwohereze undi. Ariko nabo baperezida uko bari bugende bose uko ari 8 baraza kuba bari hariya rwose biteguye kumva neza ibi ikubera mu karere. ubwo twongeraho perezida Paul Kagame, harabaho Tshisekedi, harabaho n'u Burundi. Birumvikana abo ni perezida rero bari aho ngaho muri uwo muhango wo gusinyana amasezerano yo guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Kongo. ubwo rero turakomeza tukugezeho amakuru atandukanye kandi yizewe ajyanye n'uyu muhango. ubwo rero nubwo bimeze gutyo hagati aho biravuga ko perezida Tshisekedi yajyanye abantu bagera kuri bamuherekeje bagera ku 3,300. ubwo ubona ko ari umuhango yiteguye kandi uw'amateka. hamwe n'ibyo rero dore ibikomeje kuvugwa hirya no hino muri urwo rugendo.
nubwo bimeze gutyo hakomeje kuba intambara mu burasirazuba bwo hagati guhera ku itariki ya mbere kugeza uyu munsi, niko urugamba rukomeje gushyuha muri ako karere k'ibiyaga bigari. Urugamba rukomeje gushyuha rero, aho M23 yashakiranye na FARDC ndetse na Wazalendo ndetse n'abarundi, ariko biravuga ko FARDC n'abarundi bagerageje kwivuna umwanzi, aho bigaruriye uduce dukuri, barahigaruriye aho bita Rubarika, Gatogota na Puezelo. Aho ngaho FARDC yamaze kuhigarurira, ubu iri mu minwe ya FARDC. Ubwo rero Wazalendo nabo barifatanyije n'abarundi rwose bagerageje guhashya umwanzi. Ubu rero bikaba bivugwa ko M23 yamaze kujya mu misozi miremire, aho habereye isibaniro cyane, aho muri ibyo bice bya Rubarika, Gatogota ndetse na Puezelo bavuga ko habereye urugamba rudasanzwe, aho M23 ishobora kuba yaraje gutakaza, bakaba bavuga ko hapfuyemo abana 3 ndetse n'abandi bantu batabashije kumenyekana. Ibyo rero turakomeza tubikurikiranire, turabibakurikiranire twibaza ese iryo sezerano, iyo sinya ry'amahoro ryo rigamije iki mu gihe urugamba rukomeje? Ese biraza kuba bigenda gute? Niho rero twakubwiraga ko FARDC na cyangwa se leta ya Kongo Felix Tshisekedi yaje gutwara abantu bagera ku 300 ngahe bari bamuherekeje. Tukibaza tutse abo bantu bose bari bagiye gukora iki, aho ntibasesagura itunga ry'igihugu, amafaranga ndetse n'ibindi. Ubwo rero aho turakomeza tubigarukeho tukubwira uko urugamba rukomeje kwifata, nuko rwifashe aho za Gatogota na za Rubarika na za Puezelo, uko ibintu bikomeje kugenda. Ariko abanyarwanda bo bakomeje kugaragaza ubwoba ku ruhande rumwe, abaturage abaturiye ku mupaka, aho impunzi zikomeje kugaruka hano za Rusizi, Bugarama, hose impunzi ziramanuka zinjira mu Rwanda. Ariko biravuga ko u Rwanda rwamaze gufungura amarembo, rumaze gutanga ubuhungiro ku bakongomani. Hano muri kumwe n'inzozi.com, mukora subscribe, mukora share, mukora like ku nkunga y'inzozi.com, kandi Inzozi TV 1 turahababereye, turabagezaho 5 kuri 5. Ciao ciao.